Near Martin, near 19 near my bed to twal, my road la church o yubo. Ni an, a twal duana, Katuero konyo kaka na machalo kaka chuli, chiu miru kony. Wek aloga gi matiga bino ma dit to twal ikom wa machalo kaka chuli. Chane o a wako. Nying an, Honorable Okema Dennis, a tie councilor dek mi a Pierre Paris manonge ipalabek ugili sub-county, la mo district. Mono ikid mi nyote ma chek, gidong doktij ma titiri ma anate timune etenirni, enti kid meno kitatem wacho neni. Machalo kaka chuli, machalo rema chuli, iya obedo ka wang pikar ma lach tutwal, chinyo obedo ka chwe pikar ma pola dada kona luru pikar a neno chan ma wan wa karo ki ye, ka daga tiga neno chan ma kubiri wati ye, ki daga tiga neno chan ma tiga biana ya nyim ma kima wan kaka chuli. Lep tonge luenye tiga daga polo. Yam chon gi chon, uchake piera boru ya biro. Chuli lonyo gi urwen ni kwiji wa kubiri lonyo mo dong pechi ya chuli. Diyan mo pol ki kwanyo. Diyan wa ki kwanyo. An gi komano do ikar chani wora tigi diyan mo roma pa ya biro. Eto kubiri dog odwa diang dong peke. Chuli riyago manurba mi itgi ikit mi riyago mi anyuli mi kwan, dir mi kwo, kit mi fu, kit mi gwako dano jolo wele, kit mi ma kubiri ni kirwenyo kiji ni wok gi chwale wai kam. Maka piara riyo wabiri kam, wadeno chan, kituju wagi chuny maraj, po amare kinwa, ribe dong pe, umego giti poke, muno wen kwe luot ma kare, an machalo Honorable Okema Dennis, ano a luot dok chunya chwe, mano weko kare kene pigwa on piparo kakana dong kakana, amaro, dok atamu ni kakana no miro beta be. Ato lueny magiti kerne komwa, atamu ni lueny ini kare kene ti yupa governmente. Ineno pa an, atamu ni ti yupa governmente, mineni kaka mwani ma yam chon nugu biru teki, kong doki kir chani komgi. Umiyo kubiri ya chuli, wati na machil ikir mi chan. Pasen piara bichil gi wiye. Kit ma ana winyo kere, kit ma ana moko kwere, dok chan ini tia da madongi kere kuma chuli. Kinoni diye wa kiri ki kwany, kinoni kiri ki bedi ki kere way camp, ini futpi ramo. Ko bidi machalo kaka chuli, kinego wiwai kir mi kwan, machalo kaka chuli, lu dir madon, ma yam no mir gu tel yo idwa, gu ker way wang u, gu fony wan lu tiano ma, ko bidi wati le bukan meka wang kaka chuli matiga bine ya nyim, ko bidi don pole weng pere. Lu kech pere, u chwar wolta pe, u lanya pere Jacob. Chigi inini liet wa chuny an machalo woda chuli, machalo la tiana chuli. Tian loke piara kena neno ni, neno tieni kaka chuli dong umiro bet pere. Inge rwenyo lu dir madon, mano dong gunera nyimo, magiti konyo kaka ikir mi tam, ikir mi tela, dong ko bidi gipe, lokom balalo donyo, ene ko bidi tiana miata lok mate tek. Balalo, pigu tuga gidege. Balalo, jomati inge gitie. Balalo ni pigu bedo anyweli, magi agi Uganda kany. Angeni kaki lubu pen chik wanyo ni, anywali mi Uganda tigi tuwer mi bedi ka bedo moki ken. Eno balalo wan wa mogo ne jo inigo agi Rwanda. An piara kena tigi evidence IDs pa Rwandese. Amago tiye chima. Maka karo ramo diga maja a ramo yare kama leng. A chwale weki. Lutele mugo madon. Magi tiye nyimwa go bedgi evidence eroni. A chole balalo ki chwala. Balalo mago bione chante ke miyo irga mia. Pitie ngaro mo maramo kwa milion 100 i Uganda kany kapi ngat mo pitie nge. Daga tawni balalo gamente ti ngegi dok gine gubene go chwale balalo niko biene loba choli an kama balalo bieno giti yeni beka tieni lonyo mitengom ti ye ma wan kaka chulo mirwa ngeyo. Dong lega na machalo Okema machalo tina chuli. A chuli wa ayu malo.
Kargi kare wek chunyo chwe pi kagani. Kargi kare wek chunyo chwe pa ya luak matiga bino mi malubu rema chuli. Ko bitini wana chuli. Kipoko iwao. Achuli mati achuli mamara achuli matawni oloto machalo kaka chuli gudong guchera nyim kigwak ngom pa achuli gitie. Achuli ko bin magitawni achuli miro to kwiji gene dong gena adega ngwena bij mone gene de dong machalo kaka achuli no giti mabe gitie mani line mapat. Si ini konya wako kaka na lutua. Waribu chingwa kachel. Lubaro wajo kama ling ni ribe ya yetero. Wan lu tiana wa don wa no lu bara wa eno dong tiene ribe teko pingo de ribe won lu dira chuli mon ko biruti upoko iwario la bole angi koma a logo gemma ti evidence e karma president ga biono ka rwate gi dana ukiri inian dwe a rio gi kome lu tela mikene mati ipala bek magiti ipala bek go community members ikabiro magiluone ajao gala village makon la tele ino ni chero logo gidano ni uye ni balalo miro beri ini man tim mano mir ima chala tele tim machalo kara achuli ki tampi kara chante konye pere silingi mio bot jo eno ni go tim mobilizations we go chere yukiri ka wajibola dirlo ni balalo miro beri a logo gematigi evidence ka PMTA ki penjo jao gala kit ma gunyo ko tam weng an a winyo it an neno kit mo timme kwede si in ma chala tela a lock it in lock it ma itime ni an chan pi bedo twal pi iro ne ken e radio ru page ni an chan ni anda pa wi achel uberi chi abisiel radio talk show ni anda para chel mi do ma a para chel bene mi ma gale wari yo piari wa dek mo wanati lock i bola dit generals matil la dit manok kaka kero geni kome ara tie kama leng ni kaka mike pala bek ke kal kwar pala bek prime minister mike kal kwar pala bek o tiara we barak bot en bago dogeni balalo mi reduction pala bek si lok ino wa chunya karma wunyi gi radio si atawni manyute kar wano balo kar wa nono wa balo cha wa nono wan pala bek wa birno role model wa biro exemplary wa riam balalo anda wunyo kalo diro mi kaka mike ni tiara we baraks kongi wanyo ni balalo mi reduk chen paluor luonying la dit utema awany ene wajo gi kome ni la ludiro mike kal kwaro pala bek ma prime minister ke kal kwaro pala bek ene otelo wie o chiaro o yaro e nyime kama leng gitian lok ni gen ma chalo pala bek lok giti kot koni ga balalo loyo koto kibiti mo gini ning ko birini chene dong pere e chingi ma chalo ke kal kwaro mano mier dir ma ka kor logi gi compensating gi balalo si lok ini wati mutek atamre tian lok ini ena mio ka choke wadon to tian rio wan lo pala bek piana watan wo biri ka choke wek balalo mo mo wini ko don ken pen ken pala bek ka enini wek wa bidi ker me yamo gio ento pi wot palu dir ma dom ma go sier ka rwade i barracks gi general o tema wonyi ena mio ka choke wadon to tian rio acholi wayebo wangwa acholi wachungu matek ludiro madon magitiga chungni balelo miro ani adwako fochi ken bodu gil baro lanya au chungu matek udonga to au chungu matek wan watiene riet tama wek wariyo balelo tiko man kano watwero moko tama chalo kaka choli ni tien wati igulu district wamiti arema balalo ti ye igulu district wona chuli ibut district mapat weng wabino igulu kariyam balalo kawati mobilization ini romo miye wabirgi ker mabe miriam balalo ini ripe ma anatiga wajo nani atamani kwa kwanyo yo enoni machalo an chilwany ikom balalo twero beru yot mukar ka kare nena mikene mi na mario wawego apoka mi district ka poka mi kaberu obed pe kenwa wan we chule chel wachu pilobo wa wachu pikaka wa wachu we kwa neni lotiano achule matiga biana nyim go kwano go beru ki ker mi kwa mabe dong look about lo diro rodi I winya beru ka winyene ni la dit la we rodi ke million mia chel mitimo mobilizations we ko kel lu wang rodi magitie ken ping mi nene go bareo
ilok mani balalo mas go ni gubien kon gi mogo ni balalo miro bedi lo bachuli winyo ni gi $100,000 chente konye pege chente ti chen kai tiyo iyo mapopore menywaro kaka adugine diga manyo beru tie ikom li tieno ni ikom li kwayo ni lok man amieta gik machik ki dwana inika winye maraj bot ian machalo kaka chuli chiu bigak maraj pien an pa bi kwayo kija dok pa bi dok chen pi kaka na dok ian maluonyi kachalo an inini ti generous kai bini nego an ywegane tie dok kunyi gi ng'o bene pobi kele wa laka ma ikene kuoni eto yemi wenti ga cheki ga gikine chan pa chuli ubi gik chan pa chuli wabi jwayo ne alega chuli lok mone min lupu ko gina chil kargi kane kong watimu bedon kong min nene waloko tela mi Uganda lung katwere gidong min nene waloko tela pa ruling government enuni magiti telecom bidini kiri we level mi LC1 o tiero MP kong nong waloko pien dong kuj mo pere ikwo wa kargi kari chan kargi kari koro kargi kari arenyu mapat patiti men ngoma chuli kan mano pe bedo twal ana mogo kona wayni balalo must go balalo must leave a chuli land mono kitma an neno kwere pen chik mi Uganda chwawa mono kitma an neno kwere pen ke neno i constitution mi Uganda chapter 15 article 237 ke chero i subsection 3 nyo section 3 no about customary ownerships mono ini e pen chik maromo konyo kowa machalo kaka chuli ngom wani ngom pakaka dok gak pakaka la bon kit dijmo la bon kit buaramo mono kit ma anatawni anen lok kwere pinial matini amaro kaka machalo kaka chuli waribu chingwa ka chen wariemo balalo wekwa non kuch iya nyim ka chen gili kwae mamegwa ana foyo